Yesu nashimwe cyane. Honest Philadelphia, ndabashuje mwese aho muherereye. Ndabazana ijambo ry'Imana. Ni ijambo riri mu gitabo ca Matayo igice 3 ku murongo wa mbere tugeze kwa 2 n'imirongo 2 yonyine tubusome. Mwene data muranyumviza, reka ndakwibutse ko umwami Yesu aje. Umwami Yesu araje. Mwene data, ibyo ukora byose ukwiye kumenya ko umwami Yesu aje. Mu ibyo urimo byose ukwiye kumenya ko umwami Yesu aje. Waba uri mu kazi, waba uri mu muhanda, waba uri mu rugo, waba uri mu isoko, ukwiye kumenya yuko Yesu aje, maze ukitegura, ukitunganya. Yesu nashimwe cyane. Dusenge Imana. Data nyakubahwa Kristo, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe. Mana waremye ijuru n'isi, ndasenge bano bene data bagiye kumviza ubutumwa bwiza. Ndakwinginze wera wabera ubagiye neza, mwama gifite imitima ikomana. Mana waremye ijuru n'isi, ndakwinginze Yesu Kristo ugende uyoroshe maze ijambo ryawe ryinjire mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Ndakwinginze data twese umwuka wera mwami amanuke maze mwami Yesu Kristo abi hano hantu. Uruwera urashoboye. Ndagushimiye Yesu. Haleluya. Nsabye nize kubyumvishije ni mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Amen. Mwene data muranyumviriza, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, buno butumwa butangiye uzuburangiza. Reka ndakubwire, buriya kuri wa munsi ntuzavuga ngo niwabwiwe. Ntago uzavuga ngo niwabwiwe. Iriza bajyakunyuze mu gutwi ryose. Ntago uzaryikunkumura. Ntuzaryikunkumura. Reka mugereza barikorera kuburira. Maze ukanga kugira kuva mu nzira zawe mbi. Iryo ngiryo uzaba wumvije rikanyura mu gutwi kwawe. Umviriza. Ntago uzaryiyamama ngo uryikunkumure ngo ntaryo numvishije. Mu ijuru hari kamera n'amavideo. Ibyo byose mwikoza mukwiye kumenya ko Imana ibizi byose. Ibyo byose murikoza. Ibyo ngibyo nawe uzuri murikoza. We wa mukobwa ibyo uri kurikoza, we wa mugabo wa musore we, ne wa mugore we, ibyo ngibyo uri murikoza nawe uzi. Ukwiye kumenya ko ijuru ribizi byose. Byose bizashigwa hagaragara. Bizashigwa hagaragara rwose. Ibyo ngibyo wituniramwo wa mugabo we, ibyo ngibyo wituniramwo wa mugore we, ne wa mukobwa wa musore we, ibyo ngibyo murituniramwo. Ijuru rifite kamera. Irabafyatura neza ikaba kamera ikabafotora. Ibyo byose hariya mu nguni mugenda kwikorera mukwiye kumenya ko ijuru ribibona. Ntufite icyo uzireguza. Ntuzavuga ngo muriko murambeshera. Ntuzavuga ngo muriko murambeshera. Nta na kimwe uzavuga. Oya. Dusome ijambo ry'Imana. Muri iyo minsi haza Yohana Umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Iri ni ryo jambo ndabazaniye. Urashobora kuba wararyumvishije, urashobora kuba urisoma buri munsi, ukaba urisoma buri mwanya, cyangwa se ukaba uryumva aho baryigisha, cyangwa se ukaba nawe ubwawe uryigisha, ariko noneho rirakugarutseho pasite, rirakugarutseho muririmbyi, iri jambiri rirakugarutseho yewe mudiyakoni, iri jambiri yewe muhanuzi rirakugarutseho. Nubwo urisoma buri munsi, ariko noneho rirakugarutseho. Niwe riko irabwira. Niwe riko irabwira ngo ni wihane ngo ni mwihane. Imbese rino jambo rikwira bashaka kwihana ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nta muntu n'umwe atazi ko buri hafi rwose. Nta muntu n'umwe atazi ko buri hafi. N'abari mu byaha barazi ko ubwami bw'Imana buri hafi, ariko baranze kuva mu byaha, baranze kuva mu ibyo bintu biboyeyeho. N'abantu bakora ibyaha mu rushengero barazi ko ubwami bw'Imana buri hafi, ariko baracabandanya bakorera ibyaha mu nzu yitirirwa izina ry'Imana.
basambanira mu nzu yiyitiga izina ry'Imana, bakaba ari abajura bibisha iminzane, bibisha imitwe, abantu b'iki gihe ari kuba ari ibisha imitwe. Umuntu akaja kumugurana ikintu avuga ati mu kuki insubizo uzacu ushiraho inyungu. Iyo ni imitwe, kwibisha imitwe. Ibyo ngibyo bigakorerwa mu rushengero, abantu bakabikora rwose bakabinezererwa. Ariko reka ndakubwire ngo niwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Urashobora kuba umuryumva aho usengera ariko ukaba warakomantaje umutima, none irakugarutseho irakujeho, we uri muranyumviriza ati niwihane, va mu busambanyi, va mu businzi, va mu kwiyambika ubusurimo, uva mu rushengo uca ugenda hehe mu bapfumu. Ariko none ngo niwihane, ubwami bw'Imana, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubwami bwo mu ijuru buri hafi, muri ko murayifata minenerwe. Ubutumwa bwiza muri ko murabwanga, ubutumwa bwiza muri ko murabushira hariya. Iyo buje bukuburira kugira ngo nturimbuke, mwebwe ntabwo mushaka kwihana, mwe ntimushaka guhinduka, ahubwo icyo mukora mwanga bariya bari ngo barabwiriza ubutumwa bwiza. Ariko reka ndakubwire ngo icyakunyuze mu gutwi cyose ntabwo uzakikunkumura, ntuzakiyakana, kubera ko ijuru rirabireba ko uri murumviza ubutumwa bwiza, ariko umutima wawe ugakomantara, umutima wawe ukawukomanaza, ukanka guhinduka rwose. Nimushaka guhinduka, muracyari abanyabyaha mwicaye mu nzu y'Imana, muri abapasiteri ariko muracyari mu byaha. Iyo babona muri imbere y'abantu mwiyambitse mbese akanuzenya agasato k'intama, ariko ntabwo bazi ibiri imbere uko bimeze. Ibiri imbere biranuka, ibiri imbere biboza inyo. Reka ndakubwire ijambo, nubwo uhora urisoma, nubwo uhora urisomera abandi, nubwo uhora uryigisha abandi, rirakugarutse wewe ngo niwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubwami bwo mu ijuru buri hafi, nubwo muri ko murabwirengagiza, ariko buraje ntibutinze. Ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nimwihane mutegure imitima yanyu, mutandukane n'ibibi muri ko murakora. Ubwami bw'Imana buri hafi. Nimwibaze namwe, ni kubera iki Yohana umubatizi atatangiye ababwira ngo nimwakire amamodoka, mwakire amaviza, mwakire amazu, mwakire abagore, mwakire abana, mwakire abagabo, mwakire ibinabiriya, nimwakire pasipoti, nimwakire ubutunzi, mwakire amafaranga. Ati yaduka yawe irazamutse, Imana irayizamuye. Ati Bibiliya wabuze urabironze. Ni kubera ko atabibabwiye. Ibyo ngibyo nuko nta kamaro bimaze. Ibyo byose ni nyongera. Iyo umuntu amaze kwakira Kristo umwami n'umukiza, iyo umuntu amaze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibyo byose Imana ishatse ayimuhereza, idashatse ntibimuhereze. Kuko ivubira imvura ababi n'abeza, bareke babinjiza mu inyigisho ziyobya, inyigisho batoraguye hari ikuzimu, bakazizana bazishyira muri mwebwe, maze nawe uri umurozi ngo Imana irankunda, mbese wowe usambana uzi kusambana ngo Imana irankunda, ngo inyemereye kunyubakira urugo, Imana irankunda, ngo inyemereye kunyubakira inzu, ngo Imana irankunda, inyemereye. Reka ndakubwire, ubwo n'uruhendo urimo urahendwa. Ni hahandi ubwo umubohwa ukaguma muri Imana irankunda wibereye umujura, Imana irankunda wibereye. Reka ndakubwire, ngeje kukubwira ngo niwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nibyo nje kukubwira. Urashobora kuba warakomantaje umutima kenshi, ariko reka ndakubwire ngo niwihane. Ikintu Imana imwagushakaho niwihane. Wowe ihane. Umaze igihe mu rushengero waranze gukizwa, umaze imyaka 15 mu rushengero, ariko uracikinisha. Uri umusore wikinisha, uri umugabo ufite umugore ariko ukaguma wikinisha, uri umugore ufite umugabo ariko ukaguma wikinisha. Ubwo umubwiga ijambo ry'Imana mu rushengero, wewe waranze guhinduka. Ariko reka ndakubwire ngo ndakuzanije ijambo ngo ihane. Mwihane murasuzugura Imana
murarenza, murakabije rwose. Nimwihane, murayisuzugura mukayikuba zero. Iyo Mana urazi kuririmba, ukaririmba kabisa uzi ko uwambariyeho igiheko mu nda, ukaririmba uzi ko wagiye mu bapfumu kwica mugenzi wawe, ukaririmba uzi ko hari umuntu wicaye mu bitekerezo no mu mutima wawe, ukicara ukumva ufite amahoro, ugakora umurimo w'Imana mu rushengero, ukadiyakona uzi ko hari inda wakuyemwo, ukicara wumva ko ufite amahoro. Ariko reka nakubwire ngo ijambo rivuze ngo niwihane. Ijambo rivuze ngo niwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ibyo inda wakuyemo rwose nawe urazizi. Impudence umaze kwambara nawe urazizi. Ijambo rivuze ngo niwihane, rekana n'ibyaha uri murakora, rekana n'ibyaha, muve mwizo nzira zanyu mbi, nimurekane n'uwo munuko muri kumbagazamwo. Umwami Yesu ashaka ngo mwihane, nimwihane wa mugabo wihane. Guca inyuma umugore wawe byarambiye Imana, byarambiye Imana kuko umuca inyuma umugore wawe, ukamuca inyuma, dore byarambiye Imana. Nugira ikintu wihane. Ijambo rije vuga ngo niwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi, ubwami bwo mwishu buri hafi. Ihane bicitwa uyu munsi, ejo sahawe, ejo ntagarahawe. Ihane bicitwa uyu munsi. Nawe wa mugore we ucenye umugabo wawe ukawufite inda itariye, ati niwihane kandi wihane, wature ibyo byaha byawe, wature ibyo byaha. Reka kubika ibyaha mu mutima wawe, nureke kubika ibyaha mu mutima wawe. Ijambo rivuze ngo niwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Buri muntu akwiye kwihana. Password ni ukwihana. Ijambo ryo kwihana uzarihungira hehe? Wararihunze cyaje ariko irakugarutseho, na cyaje wararihunze ariko irakugarutseho. Niwihane ko kwambara ubusa wa mukobwa ukamenye ngo harabuze imyenda igukwiye. Ayo mabere yanyu mwanikira, bino bice by'amabere mukabyanikira, mukwiye gufuka ubwambure bwanyu. Iyo mitwe yanyu, umusatsi yanyu mengo murabasazi, mukwiye gutungana tirere yanyu. Mukareka kugira ngo muri ko muratsiba mushamwe ibituta mushamwe ibiki n'ibiki. Ndababwiza ukuri, nimwihane, mukwiye kwihana, nimwihane. Umuntu wese adashaka kwihana akwiye kumenya ko impembo ye ni mu muriro. Mwene data, sinyura ku ruhande, impembo yawe ni mu muriro. Ni mu muriro rwose. Ntabwo uzakora bingu uhembwe ibyiza, nta nubwo uzakora ibyiza ngo uhembwe ibibi. Buri muntu azahembwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Nimwihane, muhinduke rwose. Muri ko murasuzugura Imana birarenze rwose. Umuntu ukuri murazamuka nukira Imana, mubikorera mu rushengero. Ibigirwamana by'ibinyamahanga byarimuye Imana mu rushengero. Imana yaragiye. Ye baba we, muvuga ngo muri ko maririmbira Imana, yamara muri ko maririmbira Satani. Ese iyo uri kuraririmba ufite ibyaha, ubuzi kuri kwerimbira nde? Tuvugisha ukuri. Iyo uri muraririmba ufite ibyaha, uzi ko uri muraririmbira nde? Ntabwo uri muraririmbira Imana yo mu ijuru, ahubwo uri muraririmbira nde? Uriya ari muragukoresha, uriya w'ikuzimu ari mwaragukoresha, uriya ari mwaragukoresha ibyaha, niwe urimo uraririmbira. Nta Mana yo mu ijuru uri muraririmbira uzi ko ufite ibyaha wowe. Uri murakwera ubusa. Gutonda kwawe mu rushengero n'ubusa. Rwose kuvuga ubutumwa kwawe uriko mbese ufite ibyaha, uramenye uri kurakwera ubusa. Shira Bibiliya hariya, reka kuvuga ubutumwa ufite ibyaha. Genda witunganye, kura umwandaho imbere y'Imana, kuraho. Genda witunganye, genda usenge Imana, usaba imbabazi, wihane. Ni ku ijambo rivuze ngo wihane. Niwihane, mureke kuririmba mufite ibyaha, nimuhagarike kuririmba, mugende mwitunganye. Reka kudiyakona uri n'umunyabyaha, hariya ku ruhande, genda umanze wihane. Hanyuma niwamara kwihana usubire mu murimo. Reka kabisa kubivangavanga. Ntushobora kuvuga ko uri umudiyakoni ukaba uri n'umusambanyi ngo bikunde. Shira hasi ubwo budiyakoni
diyakoni ija kwihana, hanyuma niwamara kwihana agaruka mu murimo. Niwamara kwihana uragaruka mu murimo. Mureke kubivangavanga. Ngura umuhanuzi ngo praka uri kurahanura iki uzi ko wambara pridanse? Uri murahanura iki uzi ko ufite ikintu cyo muri family planning? Uri murahanura iki? Uri murahanura iki? Reka ngenda kubwire mwene data, urazi izo mpano ufite sizo zizagutwara mu ijuru. Ntabwo arizo zizagutwara mu ijuru. Muhana mufite ibyaha mwebwe, manzu uhagarike guhanura. Nubwo waba ubona ko yari impano zawe ufite, manzu uhagarike, banza witunganye. Ihane, ijambo rikuje ngo ni wihane. Ihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ihane, ni wihane. Reka kwibohera mu bintu bibi, ni wihane. Inzoga zarakwishuzi ko ufata inzoga ukavanga n'ifanta, ariko ugahaguka ngo ugiye kuvuga ubutumwa bwiza. Manzu uhagarike rwose, genda umanze wihane iyo nzoga uri kuramo. Mugende mwihane, mureke kubivangavanga. Yamara umwami Yesu araje guhemba no guhana. Uko byari biri mu gihe cya Nowa, ni nako bizamera no mu gihe cy'umwana w'umuntu. Ni nako bizamera no mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu. Ni nako bizamera no mu gihe cyo kuza kwa Yesu Kristo. Niko bizamera. Ariko mwebwe ko muri degende mu byaha, mbese mwumva mbese mufite amahoro muri ko murakora ibyaha, umwami Yesu ababaye, muri ko muramusubiza ku musaraba, muri ko muramukubita iki, muri ko muramukubita kiriya. Ese ugira ngo aranezerewe? Nimwihane. Ndazi ko buno butumwa mutabukunda, ariko ntago buzahagarara kukuburira wowe. Mukwiye kwihana agasuzuguro mukagata mukakava muri mwebwe kabisa, mukaba Kristo nyakuri, mukareka kwita ngo muri abakristo mutaribo kabisa. Muri abapagani bo mu rushengero, nawe utandukanye n'umupagani. Inyambaro yawe yonyine ukuntu usa rwonyene umengura indaya yibereye aho. Indaya yambara iherene, umukristo akambara iherene. Indaya ishirako amarangi, umukristo akambara amarangi. Reka indaya ishaho ibintu n'umukristo akabikora. Nta tandukaniro rihari rwose. Biravangavanganye. Indaya zibereye mu rushengero, ntizikiri hariya. Zisigaye zitegera abagabo mu rushengero. Zabategera hariya hanze, ariko ubu zisigaye zitegera abagabo mu rushengero. Ariko reka ndakubwire ngo igihe kirashitse, umwami Yesu araje. Buri muntu akwiye gucunga izamu rye, buri muntu akwiye kwireba, buri muntu akwiye kwikontorora. Niba udashaka kwihana neza, umwami Yesu araje, aje guhemba no guhana. Ndababwiza ukuri, abakoze nabi bose bazatabwa mu kiyaga cyaka umuriro. Buri muntu akwiye kwireba. We wa mukobwa wahebye Imana, ni wisuzume. We wa mugabo wahebye Imana, ni wisuzume. Uri muri mukora ibyaba, umva, hagarika uwo muri kurakora. Manzu ugende witandukanye nibi uri murakora. Haleluya. Birateye iseseme kubona abaririmbyi nk'icumi harimo babiri barimo bararirimbira Imana gusa, abandi barimo baririmbira nde Satani. Birateye agahinda n'umubabaro. Kandi bose akavuga ngo haleluya, ngo amena kabisa. Bazi ko abakobwa bazi ko bareba arikinisha, bakabyuka baja kujya practice y'indirimbo bakaja kuririmba. Abagabo bazi ko basheshe intanga hasi, bamaze kubona n'abagore babo bagaca babyukana bire bakagenda kuvuga ubutumwa bwiza. Ibyo byose ni ibintu Imana imwe irareba igasesemwa bakuvuga kuri muzima. Yamara Imana yakubona ikabona uri intumbi, wowe warapfuye, ugenda utembagara, warapfuye, warahumanye, uri gihumane. Uri gihumane, warahumanye, bakuvuga kuri muzima, warapfuye. Uvuga ubutumwa rwose ukomera amashyi, abantu ntagukunda, ariko Imana yakubona ati yabari bazi ukuntanuka wowe. Bari bazi ukuntanuka. Bamwe iyo bicaye imbere hariya mu bakozi, aho bicaye ugasanga byinshi n'ibibwa byicaye hariya, n'ibibwa byicaye hariya, ibibwa by'ibigori, ibibwa by'ibigabo byicaye hariya. Kubera icyo ibibwa n'ibisambanyi biriko birasambana, bikicara hariya, maze Imana ibona ikabona kari nk'ibibwa
biteye n'ubwoba, birasesemanye, birateye ubwoba. Ibino bintu birimwo birakoreka mu iki gihe, birateye ubwoba. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Bene data, muri izi inzira murimwo we n'umutima wawe murabizi neza, murabizi kano magambo murazi kano magambo ari mwarabwira wowe uri muranyumviriza, we uriyizi wowe ndani umutima wawe. Ijambo rije rivuga ngo ni wihane, wewe uri murandeba, wewe ufite ugutwi, ijambo rije rikubwira ngo ni wihane, ni wihane. Niryo jambo ndakuzaniye uyu munsi. Mureke gukorera imirimo y'Imana mu muntu uze mu byaha, mukora imirimo y'Imana, mukora ibyaha mu byaha ngo muriko muraja mu ijuru ryaheye. Data, ndagushimiye kubw'imessage uhaye ubwoko bwawe. Ndagushimiye uwera wabera, uruwera urashoboye byose. Ndagushimiye, ndakwinginze Yesu, herekeze ano magambo maze mwami agere kuri bantu ushaka ko bahinduka. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amena. Umwami Yesu araje, uvyemera utabyemera araje. Uko kutemera kwawe ntago kuzamugumiza iyo ngiyo, araje. Rero uwo ukwiye kumwitegurira ukarekana n'ibikurimbura. Umwami Yesu araje.